ngọc bên thi khe ngọc bên thi là chẳng khe khi cả khen của khi cả khi đu đu tê cả khen của khi I told you he looks punchable. ticket quạt tiêu sẽ có hết cả lượt tháo xe giờ tôi sẽ có một bẹt tính là có phụ trục thế chứ không có lượt tháo là cả anh ấy bộ cha They around here at this gate. cái cà lê khen được giặc đấy cà lê kia xem al hạt tắc xem nào cà lê cũng dây nằm cà lê còn phải là cái cà kia ăn lụt nặng xem phải là bộ xe ăn lúc nào thế khi cả lại khi xem muốn mùi pa răng là xuống rồi tôi không phải hơn tôi thật này không có lại ta thế ăn hà tục nữa हम ना चुमा लो से कॉलेज को से कम फाला ग्रेजुएशन देव से के cái
Ikan palapol. Let him know we're close. Let him know we're closer to the stage where Please remain standing for the presentation of the colors and the national anthem. Tell him I want to use. I want to take some pictures with him so he can get off the phone. No, no, but I know. Oh, she's trying to use my phone to take pictures. She got 2 minutes. Make sure to take some pictures. All right, you know she's a picture mom. She said, all right. Okay, thank you. You're welcome. Did he hang out? Yeah, that's the camera. For this year's blessings. Thank you. You may be seated. And welcome to the commencement ceremony for the L.V. Berkner High School STEM Academy Class of 2020. Video speakers, please stand for another round of applause. Dia baiklah, memang speaker sekali.
We will now have a performance from our Berkner Fine Arts Department. Mình cho thêm bạc cho Mazid Al-Jalad, Mazing thì cho Genesis Angelina Almendares Hernandez, Charlie Jr. Anaya, Ryan Lee Anderson, Camila Noemi Arevalo, Jonathan Josue Arevalo, Adil Rahman Al-Zabul, Catherine Baumgartner, Alida Yesenia Asensio, Richard Sean Boyd, Marissa Eileen Benavides, Emily Bennett, Thomas Lee Betty Chelner, Bawi sang lại thế Bawi Tha Bik, Catherine Blanco, Castro, Melvin Alexis Castro Bonilla, Samuel Joseph Catalina, Alexandria Nicole Cossey, Demaria Serrao, Nathaniel Shea, Marco Chavez, Jadalise Marie Cherninsky, Leah Nguyen Chord, Katie Claros Orignano, Jaquela Jamarcus Clay, Jalen Clay, Davian Clue, Miguel Angel Davia, just call it Anaya Khan, Jakari Ishan Kay Austin Conley, Sophie Aurelia Conlon, Aichen Conloa, Charlene Contreras Herrera, Samuel Lynn Conyer, Antonia Sarah Naila Cooper, Mauricio Cornejo, Amy Marie Coronado, Andrew David Corral, Ricky Alexis Cruz, Sheila
Michelle Sayla, Michelle Cruz, Mia Marie DeMilo, Hannah Tadas Daniel, Donnell Tremaine Daniels, Brianna Mackenzie Darden, Anna Rose Davila, the third, Elise Nicole Day, Alize de la Cruz, Charles Brian DeLeo, Emmanuel Araga Demesse, Justine Denia, Adriana Duran, Ariana Duran, Luke Elisha Fire, Jaduman Duru, Anthony Dutois, Elias, Elena Elkazaz, Natalia Ellis, Edgar Amineta, Ryman Ing, Ariana Gabrielle Eskridge, Manuel Esparza Rodriguez, Samuel Espiritu, Ava Morgan Essel, Desmond McKay Everett, Ida, Emily Catherine Lopez, Jennifer Lopez, Alessandra Lopez Ruiz, Benjamin Laura Jr., Marcos Daniel Luna, Bradley Nam Lee, Nicole Medina, Abdul Samad Meh, Marie Sanchez, Naviel Angelis Sanchez Garcia, Kenneth Yahir Sanchez Romero, Sarah Marie Sandoval Alturas, Amai Sinai, Brenda Lizette Santos, teachers and junior ushers escort the class of 2022 out of the stadium. Again, congratulations, class of 2022.
Oga half it. Kita gile kisi ko set. Oh, kali kita ko chúng ta là kisi kha, ala kisi pulang ke. Makli, seguime.